Fatalo fatu ila whaafonga Samoa le nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga i whaapoponga wana Atamua i nei aso. Ua toe taliu mai I upolu le malanga al whaatua le tua Samoa ua tasi mo le fia whaatofa, whaasoifua I lo lato uso. Ua tu ua le malo le sunga papali I panoa tawita moala. O le sauninga whai il mauta maliu o lingalinga I le mauta maliu o lingalinga I le ififi I le auli o le so. E pe on wha iloa le sunga I le taitai le sunga ala o le mali e toa pola taivao Forces Schmidt. Tua te pena il whai ngā malanga tu e fo I tu mua tātou ainga whātua tui le tu sa mautasi I le mai ai o whilo inga mai tu malo e se fulu o se la whai. Mai te whaasale le anga numere tasi I tau le ngai whamonga numere tolu ni wha umai le aso anafi. E whiawhi matala lo I ele ana pongia le tātou inga masani. A o le por kalame le aso le nei o le o toi fo I umai e pia le malanga e tā pena ai le sauni ngā lotu. O le ainga le whātua tua I le tusa mo o tasi a wā le vale alofa. I se sauni ngā lotu whapitoa e alo I ai ma whaaftaia le soifua o ona. O le sunga I le pari I pānoa tāwita moala. O le la tā pena I le so le o mato esi atu le vaa o le se folo. E on tā pena lo leo sauninga masalo po le vao le lua I le tolu. Nei I le tātou wawauli nei leo mauta maliu po le whanga ena o tau wha ia lingalinga I matotua. Ia, mao le amoe moe la baia ia e leise si tūlanga. O le tā pena peo tūlanga I le wha moe le alo I o soifua o auna ne fo tamari I o le tunu. O le mwhai lava na tu ua I tūlanga o le wha alo. Wha alo tele o na le tasi o sui wha vai po le sui matua fo I o le ainga le wha tuatua I le atua sa mo tasi. A tau wā fo le whai ngā whiwhiringa I le na fo inga na aru nei, ia a ua a vea o ia manisi o tō whinga le mālo sa iei tarwai nei, ia u whamanawa le tuala na ngā luenga. A le whamoe moere nei aso sa moa ia e wala au atu. Te wala au atu mo le whaaloalo, ia tātou sui langolango umai sa moa nei tu moa, o ai lava seisi e vanoa. Tātou whavanoa ina le tātou teimri nei e, Ai tātou sauni ngā lotu. Nei le vao le lua, ma le tolu, nei le fiafi. Pe atau nu watu le vao le se fulu. A moe lava ia nei ia mawhai o na ua le avanoa e whai I se wha alo. E mei se fo se vale lofa muri fionga ia pari I tāwita moala. E wha malo atu le on sai. Wha malo atu fo I le wha palpale, tāpo inga mausi o tātou atunu. Nei vai aso atoa sa whenga iei tātou ainga le whātua tua I le atua sa mo utasi. Ia mawhelo inga mai tū malo tai tō tasi uma. Mai lava le whasale le anga ia se ia pā ia le nganga I whamonga numero tolu. O le vai aso fau, toi fo I mai sala whai a tai au le susa. Ia ona atu langaila I o le whamoe mo le atu vai singano. Ina ia whaatulanga e whaawawai le ai singano tasi se ia pa ia mai lava satu pa itea mpalauli. A toa ile o whaamoemoenga o le neiva aso mo le ainga le whaatuatua I le tua sa mo tasi. Ia tātou tapo ia whaivore nei aso. Ia man mamalu o le tātou ainga ina ia uri masao whaamoemoenga o le tāpenanga. O le umane o le wha moe le so, o vale alofa, ma le sunga le pali I o iei le wha moe to e taliu le malanga a le wha atua le tua sa mo utasi, mo le mutele I sa la whai, I le aso sa nei. Ma wha mai a mai ei whilo inga mai tu malo ai opu le ono I le mutele.
Ua fola fala wa tele lo ye sile le malo talu mai le so sulfito Julai. Ilunga so ta inga tele vavele ta wayo na fa fo yane ta vale le malo lo fa nga. Ele fonga fetalai mal sui fonga fetalai. Ile na fam talang fa la wa tele a o alo atu Samuel palo ta tele. Ai tu maula malo la tu ofisa e pui tu la fono. Ole a fatino fo ile ala o mea pe atala fenga yai pe ta ai ole mana onga. Ia fa fo ia tu ta vale tu sai male tu la fono. O le mta upuleo no tatou li potia mua atu, ina uaali aliane le tusi atu o le minista o tupe whaatau, ile ava ese atu o ta avale lava ia, whaatasiai, ma le tusi tali e le whongawhetalai ile mta ngaruenga o tupe te e nā ile whaafo iane o ta avale. O le tusi le nā le whongawhetalai na ia ta uatuai, e le siliane ni aia inga ani mta ngaruenga na ilo tu la whono le palmene, o lo oanga va ai, i lalo le whongawhetalai ma le sui whongawhetalai, peitai. O le mana onga loia sili le malo e mole fong fetalai e whaafo iane ta avale tu sai mai inga po o tu la fono le pulenga o tupe i mea tau ta avale le malo le Public Finance Management or the Government Vehicles Regulations. Peitai, lea ua maona ane ai nei foi ma le finangalo faalia o le loia sili e nate faalo alongia le whailau tusi o le fono. Ai, nate te ena le whaatatau na ia whaia. E ala ilona whautua ina leo le ao le malo e tō fia se pale mia whau. E manatu le loa ia sili e peo na ia tā uelan whamtalanga whaalawa i tele. E le se pule whaaltu la fono o ile whailau tusi o le fono. E na te whaapea ai waava noa le ofisa o le pale mia ma ia whaiai se whautuanga mo se pale mia whau. E manatu le loa ia sili o le alau mea o lo ta oto le whaavai. Ai wale tu sai ma le whautuanga le whailau tusi o le fono. Na afuai o na fsilingia ele au wha asalalau. Le li poti le whailau tusi le fono le ansalua fitu o melu o lua lima. I le ao le malo. I le sunga la auli le watea plata i vau fosi wa iai le to tele o whaipule o le palemene. Ma e tatau ona tofia ma palemia. O le isi la sanga na whaia ele whailau tusi o le fono. Ele o talia ina fo i ele loia sili. O lana whaamtalanga whaalawa i tele le stolo iu Leilua o lua lima o whaailo ai. Le whaawawa i peo na whai ngā ruenga. Le fofonga fetalai mal sui fonga fetalai o le mota. Le umane ai o na whaata apel pale mene ma le whaawawa i peo na whaongala ta vale. O le mta upu fo ile antato li putia mua atu ina ua amata o na aliane ilunga. Matali foi tau atu ai foi le office o le fono. Whapeo tu la fono al palemene e sili atu lona malosi na ilo ai a ingam tu la fono am ta ngā ruenga. Peitai, o le toe maona ane ilunga o le amta upu au ta pena le atunu ulfai ngā palota. O ta ua loia sili ona sa sili ngia le au wha salalau matu stala. Se wha maninonga wha atatau i tu wha tu la fono ngā yoinga a le whailau tusi o le fono. E se fulu whatau sanga ma le wha masina. Ua whalpui ai nei se li Samoa i totonu Australia na malanga atu i ngā ruenga whaavai taimi. O le ali e whailon to alua mal whanau e to alua i Samoa nei, o lo soi fua lona tua a po lon tina ai ua maliu lon tama. O le savali ai lea o le lua tau sanga talo na malanga atu i Australia i polkalame o ngā ruenga whaavai taimi ma whai ngā ruenga ai. Ai moli ai loini moli anga e se fululua e whaatau uma i le whaiau ni ngā oio inga whaafeuso inga wha malosi wha soli tu la fono. I se tamaita e citizeni Australia. Ua whale au ngai nai nei e le Office of Mlanga Inga le Immigration lona visa whai ngā ruenga whātau sanga. Na malanga atua i lalo ngā ruenga whaavai taimi, mai ua lokai i le whalpui e tuli le iwa tau sanga ma le ono māsina. E ono angawa ai i se palola. E tusa ma le whaai ungal whaamsinonga i lona vave i o eina ai o ona mōlianga uma. Whai lol tātou sui whamoemoeina e o mai i le teimi nei. E le oilo e lona tua a le tūlanga o tūpui lantama. E le oilo fo e lona to lua ma le whanau o lo oi Samoa nei. Mai o ova ma le ono masina talo na motu sia lato so ta inga. Ina ua tau fiai le ali i tala volu whalpuipui. O le tū na tangi e ono lato toi apilina. Ia le neimata upul whaamsinonga toi ilo. Ona o la lato mau. E le o tala whea ngai wha salanga se fulu whātau sanga ma le ono masina, sa ta tau na o vātu ma le se fulu walu tau sanga, e wha awhale pui ai. Ua wha mawina i nei le ngō lea tau lea i le tusi le stala o i lātou o wha mao ni el wha msinonga lātou soli tu la fono, wha tau ini whainga wha whiusua inga. Whaftai lau whaafonga anga le tau tua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, i le nei fo i tu la, mana Atamua.
Whakatei fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matangofie ai whaasoifua ia.